naragsak kini bagal daw. When Mm. po past few weeks ago nagapo kami di Hawaii na Opo. nagturong kami the city government of Laoag, councils, department heads, and also the mayor Mm. to resign ka DJ sisterhood agreement iti Laoag. Mm. Tatan that the chance mi idi nga nag-sit down ka DJ mayor and all the councilmen Mm. nung kumusta mit iti Honolulu. So Yes po. Honolulu kitatan being the Committee on Transportation and Public Works. Yes, Ket sir. iti na-observe ko nga min ijay with regards to their transportation and their means of transportation and also the roads da nagpapada tayo ti width na. Mm. So halos 2 lanes, 3 lanes and 4 lanes lang. Ngem the difference na nor ornos sa kadakwada. Mm. Siyempre ti means of transportation da jay aglalo no means of transportation da mesa is DJ Uber, taxi, ken bus. Mm. So datayo adadumit ket diti options tayo syempre in private vehicles kadakwada. So Yes datayo po. ket syempre ada tricycle tayo, Mm. ada motor tayo, ada luglugan tayo, ada jeepneys tayo. So kitatan so tin-observe ko ka DJ flow of traffic da despite ka JT with iti kalsada da narrow kada wider ket nor ornos the flow of traffic da. Yes, sir. So nga inob-observe ko isuda di kwa ada digij routes da ngamin no medyo na ilat di kalsada da nag one way da ngem accessible pay laeng. Yes, sir. Isu nga in race ko idi other matters idi two sessions ago and the last session nga ma-review again DJ traffic code of Laoag City. Mm. So binasbasag di traffic code of Laoag City ket napintas met it was amended way back 2020 Yes po. during the time of Honorable Lasso. So napintas met hanlang mi implementar di duma. Ngem tatan they're trying to implement met iti city tatay so makita yo ada digij bigla nga nag one way kada nangim nabayag kaya men nga Yes, namin oo. daran di jay. So tatan kinasalitak digiti members of the transportation committee digiti members mi so ag meeting kami ton next week with regards to kasunod pinang ornos digiti kalsada tayo nga naiilit kasi no makita tayo apoget pasaray traffic yan any time of the day. When, sir? Oo. Yeah, any time of the day. So nga maornos. Ada digiti sections ngamin nga adot agpapark nga supposedly awan nagpark. Oo. So kadamit DILG mandate ngamin from the national government nga ada road clearing operations da. So nga nang rugi damit ngem hindi na clearing da mayat ngem tatadadaman ni gijay Nagsubli daman, park sir. rat ngamin. So Oo. it's more of the discipline lang iti Tagalawag apo it's more of implementing DJ ordinance. Okay, So DJ sir. team sa observe ko. So di transportation da syempre awan tricycle jay. So Uber can bus iso nga ono sen dela di tricycle mayat met di tricycle ang problema so far ke minimal complaints med laeng selected. So nga I commend di kadwa di transportation nga naornos pa lang so far. So tatan di ma-discuss to nga maornos da nasayaat pagparkingan da. Syempre akas magita tayo ket ada di sections kami nga na electrical sada ket Yes po. marigatan ti access. So di gijay apo ti umuna nga obraen tayo is DJ ornosen tayo ti flow of traffic ti Laoag apo. Ken ada pengimin nga iwar idi nga dati University Belt kasi ada di ubing ngamin syempre during pinagseselect ti ubing pinagawid like DJ 6:30 hanggang 7:30 Yes to po. 8 o'clock. Traffic Ket talaga. ada di traffic ken ada di gijay ngamin large vehicles like the dump trucks kadajay. So sir. nga we will try also to review nga ikante so that Na-reroute na, sir. window laeng R. Okay. Window R da nga mabalinda nga magdano awan onay ubing tan. Okay. Kasi no amo tay met no nadagsen di dump truck apo ket narigatag preno When, large sir. vehicle. So Oo. digij request da mga parents tinaduma-duma nga eskwela like Shamrock namin isot request da maornos digijay kasi delikado rod para di ubing apo. So imay day di kwa so nga we will review ko na so nga at subli-subli di jing issue so nga it's about time nga i-review tayo digijay apo. So dagiti ti madama nga or sumaruno nga itratar tayo, sir.
Yes, apo. In-invite ko iti members the Committee of Transportation ton Thursday apo. Dito yung next Thursday. So nga orno semin apo, section by section. It will be experimental. Haan nga dito yan. Kumbaga, we will pilot it for a certain number of days kadya. Kitayin tayo iti effect na if Okay. it is effective. Yes, sir. Apo.